harahabarizwa ubuzima bwiza kandi bworoshye, ahateretse imisozi yitatse ubwiza, hagatemba imigezi y'amata n'ubuki. Birashoboka ko aho ngaho atari iwanyu. Ni kenshi uzumva abantu benshi basubutse bakajya mu bihugu bya kure, ariko kugaruka bikaba umugani. Uzabona kenshi kandi hari abimukira bazi iwanyu, ariko gusubira iwabo bikazagorana. Kubera ko isi ari umubumbe munini kandi mugari, ibyo bituma imibereho mu bice bitandukanye by'isi idasa, ku buryo hari aho usanga ubuzima bworoshye kandi buryoshye, ahandi ugasanga bugoye. Yeze ibice by'isi aho kubaho bidasaba gukora iyo bwabaga, aho leta zirirwa zingengera abaturage akazi no gukora, mu gihe mu bindi bice by'isi ari akibura. Hari ibihugu byinshi aho kurya no kunywa kandi neza bidasaba kunyeganyeza umufuko. Mu bihugu aho umutekano ujejeta amasaha 24 kuri 24, ku buryo hanze no mu nzu kubitandukana bigorana cyane. Ku isi kandi hari ahandi usanga ibihugu bigosha imvura bikavisha izuba ku kigero cyiza kandi kigenywe, ku buryo uburumbuke buba buri ku kigero cyo hejuru, abaturage bakiberaho mu mudabagiro. Ibi bihugu biba bifite byinshi muri byo tekinoloji y'iterambere. Ibihugu uzasanga byorohereza abaturage imisoro, bifite buri kimwe ku buryo bigereranywa na za paradizo z'isi. Muri iki kiganiro ngiye kugutembereza isi, nkubwira ibihugu 10 bya mbere ku isi bibarizwamo ubuzima bwiza kandi bworoshye. Ibihugu bigezweho benshi barahirira kwiberamo, ku buryo niyo babigezemo uzahindukira ngo batahe basubira iwabo bigorana cyane. Ibihugu nubigeramo ndabizi neza uzabikunda kandi uzashimira. Ariko se kandi tutarajya kure, urakeka u Rwanda rw'imisozi igihumbi uza muri ibi bihugu ugaba ruri ku mwanya wa kangahe? Tabye kugumana nanjye muri iki kiganiro, kuko u Rwanda rw'ejo rwiza ryewe nawe uramutse ubishaka. Nitwa Mutavu Ismael. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri umurongo wacu wa YouTube mugari Mutavu Official, ushobora gukanda kuri iyo nzogera iri munsi y'ikiganiro ukatwera subscribe. Ariko kandi namu gukunze video ushobora gukanda like. Ikaze mu kiganiro aho uri hose ku isi. Niba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, reka nkwifurize kubaho neza ndetse no kuramba. Ikaze. Aho turi buze kwikoza mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Afurika y'Uburasirazuba, aho ngaho nta kindi gihugu turi buze kuhasanga usibye Republic of Mauritius. Ibi ni ibigwa bya Maurice. Niba ushaka gutuza, ukaryama, ukaruhuka, ukumva amahumbezi yo mu nyanja y'Ubuhinde, ukotsa inkoko, isamaki, ukabaho neza, cyangwa se niba ushaka kwimuka ugakora business zawe zirimo gutanga serivisi n'ibindi utuje, nta handi nakurangira usibye kujya kwibera mu bigwa bya Maurice. Ibigwa bya Maurice ni mu matware ya Navira Mugolam, wakaba Prime Minister w'iki gihugu. Ni gitoya kuko gifite nibura ubuso bungana birometero kare 2040 bwonyine. Hatuye abaturage bakeya kuko batarenga nibura 1,270,000. Ururimi rukoreshwa muri bigwa bya Maurice ni Icyongereza, ikaba impamvu yorohereza abanyarwanda kuganayo. Nushaka guhamagarayo, ushaka kumenya byinshi bidasanzwe bihabarizwa, ushobora gufata telefone yawe ngendanwa smartphone ukandikamo akamenyetso ko guteranya 230. Ubwo ngubwo ni kode yaho. Umugwa mukuru w'iki gihugu witwa Port Louis, aho amafaranga bakoresha nayo mu bwoko bw'amarupi. Habarizwa ibigwa byiza cyane biteye amabengereza nka Rodrigo Agalega ndetse n'ibigwa bya Mutagatifu Brandon. Benshi bajya gukorera honeymoon mu bigwa bya Maurice kuko bagenda bahavuga banahataka ibigwa n'ibigwi bidasanzwe. Ni kenshi usanga abantu bakomotse mu bice by'Uburayi bw'Amajyaruguru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Aziya ndetse n'ahandi, bose bakigira muri honeymoon mu bigwa bya Maurice. Kwirira ubuzima muri ibi bigwa bibarizwa mu nyanja rwagati y'Ubuhinde, aho bavuga ko ari ahantu hatemba amata n'ubuki. Ubuzima mu bigwa bwa Maurice buroroshye gukuba inshuro enye ugereranyije no mu gihugu cy'Ubwongereza. Bivuga ko kujya muri hoteli isanzwe ushobora gukosoma 1/4 cy'amafaranga wakosoma wagiye i Londres mu Bwongereza, kandi ukabaho, ukarya, ukanywa neza bidasabye gusahura umuvuga wawe. Kuko mu bigwa bya Maurice ari ahantu habarizwa inyama nyinshi cyane, imbuto ndetse n'ibindi biribwa bidasanzwe.
Abaturage bo muri ibigwa bya Maurice bavuga yuko habarizwa umutekano mwinshi kandi bakabaho neza mu mudamaro kuko nta bura ry'akazi rihabarizwa, cyane ko n'abakerarugendo usanga ari urujya n'uruza rwa buri munsi. Ibigwa bya Maurice birakize ku buryo ushobora gusanga nibura buri muturage ku mpuzandengo y'amafaranga akorera ku kwezi atari munsi y'amadolari 300. Ibaze nawe. Twihuze ku mwanya wa 9 tugeze kwa Marcelo Rebelo de Sousa. Byumvikane ko ari perezida w'iki gihugu narakubwira kikagira kapitali cyangwa se umugwa mukuru witwa Lisbon. Ntakivuga wahise uvumbura ko ari Portugal. Iki ni igihugu kidasanzwe kibarizwa mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Uburayi, kikaba gitiritse mu nyanja ya Atlantika hafi y'umwibyimba kigwa wa Iberian Peninsula. Portugal, Iburayi, igihugu cy'ubwiza, igihugu gifite imijyi idasanzwe iteye amabengeza iteretse ku nyanja ya Atlantique. Iyo nta yindi nka Lisbon nakubwiye ko ari kapitale y'iki gihugu, aho usanga inyubako z'agatangaza nka Alfama. Bafite indi mijyi nka Porto, Madeira, hakaba iwabo w'igihanga nka Cristiano Ronaldo, iwabo w'abakobwa beza bidasanzwe hakabarizwa ibirunga magana. Ahangaha bafite undi mujyi witwa Faro nawo w'ubwiza budasanzwe, habarizwa nibura katedrali yisuriye Faro. Portugal usibye kuba bafite imijyi myiza y'agatangaza itakishije ubwiza, ariko abantu ubuzima bworoshye kandi abanyaportugal bagakunda bimukira n'abakerarugendo. Kugira ngo ubone akazi cyangwa se imikorere muri iki gihugu bigusaba kuba uzi kuvuga ururimi rw'igiportugais neza, bikiyongera kuba uzi no gukoresha icyongereza nibura. Uru ni ururimi rwakabye mu isi kuko rukoreshwa n'iki gihugu, hakiyongeraho ibindi bihugu 9 nabyo birukoresha rwonyine, byose hamwe bikaba ibihugu 10. Byanga byakunda nujya gukenera gukora akazi muri Portugal bizagusaba kuba uzi kuvuga igiportugais neza cyane. Myinshi mu mirimo ihaboneka harimo imirimo nka IT, technologie informatique, habarizwa imirimo y'abenjeniyeri, gutanga serivisi, kwigisha indimi ndetse n'iyindi. Bakoresha amafaranga yo mu bwoko bw'amayero. Ku mpuzandengo nibura umukozi muri Portugal abashobora kwinjiza ku kwezi agera ku mayero 1910. Aya ngaya nasaga miliyoni 2,800 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi ku muturage cyangwa se ku mukozi usanzwe. Abarizwa abakobwa b'ubwiza n'ikimero bidasanzwe, benshi muri bo baburiwe abagabo ku buryo bafata neza bimukira bagira cyane cyane abo mu bwoko bwirabura. Ahangaha ni hamwe ugira bakagukoreshereza ubukwe bikozwe na leta, byonyine wabengutswe n'umunyaportugal. Ni igihugu kibonekamo opportunity cyangwa se uburyo bwo kubonamo imirimo byinshi kandi kikungajeho umutekano. Portugal ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 tugize mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Aziya, hakaba kwa Bongbong Marcos. Nkivuga uyu mugabo wahise wumva ko turi muri Philippines. Umugwa mukuru w'iki gihugu witwa Manila, naho amafaranga bakoresha ni amafilipino n'amapeso. Ubusanzwe muri Philippines bavuga igifilipino ndetse n'ururimi rw'icyongereza ku kigero cyo hejuru. Ni kimwe mu bihugu bituwe cyane mu isi kuko Philippines ubwayo nubwo ari ibigwa ituwe n'abasaga miliyoni 115. Ni kimwe mu bihugu bikize ku isi nzima kuko kibarizwa ku mwanya wa 31 mu bihugu bifite ubukungu karemano gusumbya ibindi ku isi. Ni kimwe mu bihugu bifite umutekano mwinshi cyane mu isi kuko mu mwaka wa 2024 Philippines yashyizwe ku mwanya wa 13 mu bihugu bifite umutekano mwinshi cyane muri iyi si kandi biri gutera imbere. Urebye ubuzima buraciriritse kandi burahendutse, ni na bwiza kandi buraryoshye kuko byinshi mu bice by'iki gihugu ari ibigwa. Hakaba hari uburumbuke buri kigero cyo hejuru ugereranyije n'ahandi mu isi. Abaturage bo muri Philippines usanga leta ibingingira gukora. Abaturage bo muri Philippines babayeho mu buzima bw'umudendezo kandi bworoshye. Manila muri kapitale, kuba wafata apartment nziza muri hoteli nziza igezweho ntago birenza nibura amadolari 300 ku kwezi. Aya ngaya ni make ugereranyije no mu Bwongereza ushobora gusanga apartment yo kubamo nibura isaba amadolari atari munsi y'200. Aya ngaya ni make yagukuba ishuri nye uramutse uyagereranyije n'amafaranga wakwishyura uri muri hoteli y'Irondere mu Bwongereza. Muri Philippines
Akazi karaboneka kandi nibura uramutse ufite amadolari 500 aba ashobora kuba yaguhindura ubuzima akakugira umukire muri iki gihugu. Byumvikane ko benshi bafite intumbero zo gusohoka no gutembera hanze. Byoroshye kujya kwibera muri Philippines kuko ufite ibihumbi 2 by'idolari ushobora gutera imbere ku kigero kidasanzwe. Muri Philippines biroroshye kubona visa cyane cyane nk'inkumi yaho cyangwa se umugabo wawe yagukunze. Bita byoroha cyane. Philippines ku mwanya wa 8. Twihuse ku mwanya wa 7 tugeze kwa Gabriel Boric. Nimvuga ngaha umve ko ari muri cya gihugu kirekire giteye nk'agashumi. Icyo ngicyo kigabije hafi ibirometero 6,000 by'uburebure bikaba ku nyanja ya Pacifique. Aha n'ahandi usibye ko ari muri Chile. Aha ni muri Amerika y'Amajyepfo ariko abaturage bahanga bakaba babayeho ubuzima bwiza kandi bw'umudamararo. Chile ni kimwe mu bihugu byiza cyane cyane ko nacyo gihugu kiri affordable and safest, bishaka kuvuga ko nyine ubuzima kubwigondera ndetse huzuye n'umutekano muri ibi bice bya Chile. Umurwa w'iki gihugu ni Santiago, kigatugwa n'abaturage bagera muri miliyoni 20 bose bavuga ururimi rw'Icyesipanyol. Kimwe mu bigira ubuzima bwiza bwa Chile ni uko habarizwa serivisi z'ubuganga ndetse n'ubuzima zikungahaye kandi nziza yewe zitanahenze gusumbya ahandi hose mu bihugu barizwa muri Amerika y'Abalatino, bo ni muri Amerika y'Amajyepfo. Hazwi kugira ubuzima bufite karite kandi bwiza gusumbya ahandi hose muri Amerika y'Amajyepfo. Muri Chile niho hantu honyine rukumbi muri Amerika y'Amajyepfo bemera gukoresha amadolari kuko ushobora kuyishyura uramutse ugiye kwaka serivisi nk'izo mu mahoteli n'ahandi. Nyamara mu bindi bihugu ntago ariko bimeze kuko itegeko ho bakoresha amafaranga y'amapeso gusa. Ibi byemewe muri Chile gusa. Iyo bigeze ku gutangira business uri umwimukira cyangwa se uri umuvamahanga muri Chile naho usanga ari ibintu bitagoye kuko ari urupapuro rwonyine rumwe baguha kwandika no kuzuzaho hanyuma ukajyana muri leta bagakonfirima. Muri Chile usanga umushahara nibura fatizo ku kwezi wari buri muturage utarenza nibura miliyoni 870 by'amapeso. Aya ngaya nabarirwa mu madolari agera mu 1,900 Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kwezi. Byumvikane yuko niba ari umushahara fatizo amafaranga ari menshi cyane. Iyo bigeze ku mibereho y'abaturage muri Chile usanga ubuzima bwaho buciriritse cyangwa se buhindutseho 45 n'ibice 2 munsi yo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bigira Chile igihugu cyiza kandi cyo kubamo gifite ubuzima buryoshye kandi bworoshye. Abaturage muri iki gihugu benshi batuzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ariko cyane cyane bwibanda ku matungo magufi nk'ihene n'intama. Usibye no kuba habariza ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'imirimo y'inganda ishingira kuri ibi ngibi, Chile ni igihugu gikora ku nyanja ya Pacifique kikagira ibyiza nyaburanga byinshi cyane bitabarika. Birumvikana nuramuka ufashe umwanzuro kujya kwibera mu bihugu bituje kandi bitekanye ushaka gukora amafaranga yawe, Chile gishobora kuzaba kimwe mu bihugu by'amahitamo yawe kandi meza. Umwanya wa 6 wahabarizwa ubuzima bwiza kandi bworoshye muri iyi si nta handi usibye ko ari ikindi gihugu gitangaje kikabarirwa hagati ya Aziya ndetse n'Uburayi. Nta uremeza neza iki gihugu niba kiba muri Aziya cyangwa se mu Burayi kuko aricyo gisaturiye imigabane yombi. Iki nta kindi usibye Georgia. Ahangaha ni kwa Mikhail Kaverashvili ubwo akaba perezida w'iki gihugu. Umugwa w'iki gihugu witwa Tbilisi. Muri Georgia ni ahantu hadasanzwe kuko iki gihugu kidanatuwe n'abantu benshi nibura abagera kuri miliyoni 3,718 by'abaturage niba batuye iki gihugu cya Georgia. Ushaka kuhamagara ukamenya byinshi byabo bidasanzwe ushobora gufata telefone yawe ya smartphone ukandika akamenyetso ko guteranya 995 ukabaza amakuru yahagije asumba undi buze kukubwira ahangaha kuri iki gihugu cya Georgia. Nk'uko mbikubwiye mu buryo buri geographique, Georgia ni kimwe mu bihugu bihana umupaka n'igihugu cy'Uburusiya, Armenia, Turukiya ndetse n'igihugu cya Azerbaijan. Ibi bituma Georgia iba agatangaza cyane yuko ibarizwa muri Aziya ndetse n'Uburayi, ariko kandi usibye n'ibi ngibi iki ni mu bihugu bibarizwamo umutekano mwinshi cyane kikagira ubuzima buryoshye kandi bworoshye. Kugira ngo mbe ko iki gihugu cya Georgia cyihariye ushobora kuba igihe kingana n'umwaka udafite visa. Muri Georgia
usibye kuba ari mu Burayi ndetse na Aziya, ni kimwe mu bihugu aho imisoro iri hasi cyane, ariko cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byose byo ku isi. Abaturage baho babayeho ubuzima bwiza, kandi ikiguzi cyo gukodesha no kuba mu mazu yaho usanga cyoroheje cyane. Akazi n'ubucuruzi muri Georgia ni ibintu byoroheje cyane ku buryo abimukira biborohera kujyayo bagakora bizinesi zihuza Uburayi ndetse na Aziya. Usibye no mu buryo buri geographique, Georgia cyangwa se Georgia ni kimwe mu bihugu bigusha imvura, bikavisha izuba ku kigero cyiza kandi kigenwe, bigakorerwamo ubuhinzi n'ubworozi ku buryo budasanzwe, ndetse n'imirimo ihaboneka myinshi ikaba ishingiye ku nganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Umushahara fatizo wa buri mukozi usanzwe buri kwezi ahangaya abagera mu 2040 bya Georgian lari, akaba amafaranga akoreshwa muri Georgia iyo yashyize mu madolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagera muri 727 ya buri kwezi. Aya ni amafaranga menshi ugereranyije n'ahangaha iwacu ndetse na byinshi mu bihugu byo ku isi. Ibi bigira Georgia igihugu gitangaje cyane ku buryo benshi birukira muri Georgia, kuko n'ubucuruzi bukorwa bukanoroha cyane. Muri Georgia abimukira bafatwa neza kubera ko umubare w'igitsina gore nanone uri hejuru. Biba byiza nk'iyo wimukiyeho ugafata amahitamo yo kurongora inkumi yo muri Georgia, kuko biba bigiye kugira umutware muri iki gihugu. Twihuse tugeze ku mwanya wa 5, noneho tugeze mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya kwa Bwana Pham Minh Chinh. Nanjye amazina ko yasoma byangoye. Uyu ni perezida w'iki gihugu, aho nta handi usibye ko ari muri Vietnam. Umurwa w'iki gihugu witwa Hanoi. Vietnam ni kimwe mu bihugu bituwe cyane ku isi, kuko gituwe n'abagera muri miliyoni 100 z'abaturage nk'uko byabaye mu mwaka wa 2023. Iki gice cy'amajyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya ni igice gikungaye kandi gikize, kibarizwamo ibihugu bibamo ubuzima bwiza cyane kandi bworoshye, kuko Vietnam izengurutswe na Thailand ndetse na Cambodia, nabyo bikaba ibihugu bidasanzwe byiza kuba wabyerekeza mugiye kubituramo. Muri Vietnam ubuzima buroroshye kandi ni byiza cyane, kuko iki gihugu gikora n'ubundi ku nyanja ya Pacifique, kikagira ibigwa, imiturire, imikorere, ubuzima bwiza, umutekano, iterambere n'ibindi bidasanzwe kirusha byinshi mu bihugu byinshi ku isi. Ubundi Vietnam ishyirwa mu bihugu 10 bihugu kwishyira ukizana abimukira, aho usanga bacungirwa umutekano mwinshi cyane kandi bafashwe neza gusumbya ahandi mu isi. Usibye kuba iki gihugu gifite ubuzima bwiza kandi bworoshye, aho imirimo n'akazi biboneka ku bwinshi kandi bihemba agatubutse, kuzaka viza ikwerekeza muri Vietnam ni ikintu kitoroshye cyane, by'umwihariko kwaka ubwenegihugu. Ahangaha muri Vietnam bisaba amakondisiyo, kuko mu bimwe mu bisabwa harimo kuba warametirije umuco w'ahangaha, kandi nanone ufite imyemerere n'imyizerere y'Ababuddhist. Muri Vietnam kandi bubaha abimukira kandi bakabahemba agatubutse. Ushobora gusanga nko ku mushahara wa buri kwezi ari amadolari 8,500 kugeza ku 34,000 buri kwezi ushobora kwinjiza. Aka ni akayabo k'amafaranga menshi cyane. Inganda zitanga serivisi nko kuba CEO wa hoteli ikomeye muri Hanoi biba bishobora kuguhereza ubushobozi bwo kwinjiza akayabo k'amafaranga menshi mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusumba no muri Amerika ubwaho. Vietnam yamamaye mu gutunganya ibikomoka ku nyamaswa birimo nk'impu, gukora inkweto, indi mirimo y'inganda idasanzwe nko gutunganya amabuye y'agaciro n'ibindi bidasanzwe, cyane ko nakubwiye ko iherereye mu gice cy'amajyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya, ahantu hakungaye kandi habarizwa ubuzima bwiza cyane hafi y'inyanja ya Pacifique. Iyo bigeze kandi ku cyitwa imiturire muri Vietnam, usanga iri affordable, ari ibintu byoroshye kubona ikode bitaguhenze, kandi yamara nk'uko nabikubwiye agashahara bari kenshi cyane. Muri Vietnam kandi abaturage benshi ntibagurwa no kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko bihaboneka ku bwinshi, kubera ko muri Vietnam bavuga ururimi rwitwa Vietnamese, ariko ku mwanya wa 2 ushobora gusanga bakoresha ururimi rw'Icyongereza. Benshi mu barimu bigisha ururimi rw'Icyongereza cyane cyane b'abavamahanga mu mashuri ya leta abanza n'ayisumbuye, ushobora gusanga umushahara wabo uri ku madolari 1,500 kugeza ku madolari 2,000 bya buri kwezi.
Twihuse ku mwanya wa kane, ariko nanone turacyari mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Aziya. Aha ngaha n'ahandi usibye ko ari muri Thailand. Thailand iki nacyo ni ikindi gihugu kidasanzwe kibarizamo ubuzima bwiza kandi buryoshye bworoshye ku kigero gitangaje. Umurwa w'iki gihugu witwa Bangkok. Bakoresha amafaranga yo mu bwoko bwa Thai baht kandi iki gihugu kiyoborwa n'umwami witwa Maha Vajiralongkorn. Urebye neza muri Thailand bavuga ururimi rw'Igithai, ariko ku mwanya wa kabiri bakavuga ururimi rw'Icyongereza. Usibye na Bangkok nk'umugwa mukuru w'iki gihugu cya Thailand ituwe n'abasaga miliyoni hafi 3. Igihugu cya Thailand ubwacu gituwe na miliyoni zigera kuri 72 z'abaturage. Thailand ni kimwe mu bihugu muri kano gace byubatse ubukungu bwabyo buhagaze neza nyuma y'igihugu cya Indonesia. Wibuke iki gihugu gituranye na kimwe tubeho cya Vietnam, kakaba agace kihariye kabamo ubukungu n'ubuzima bwiza muri iyi si utasanga mu bindi bice by'isi. Kubona vize kwerekeza muri iki gihugu cya Thailand ni ibintu byoroshye kandi bitagoye, kubera ko iki gihugu bwacyo ari nk'umugwa w'isi ukorerwamo ubukerarugendo budasanzwe. Amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu berekeza muri iki gihugu bagiye gusura inzovu z'ubwiza budasanzwe bwa Thailand. Abakerarugendo muri iki gihugu bakirwa neza kimwe n'abimukira ku kigero kidasanzwe, ku buryo benshi bahitamo gufata amahitamo yo kwibera muri iki gihugu. Usibye n'ibi ngibi, amafaranga muri iki gihugu n'imishahara, imirimo ndetse n'ibindi biraboneka ku kigero gitangaje ugereranyije n'ahandi mu isi. Umushahara rusange wa buri kwezi ushobora guhera ku madolari 711 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugakabakaba ku madolari 24,000 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kwezi. Ubucuruzi buragenda muri Thailand kandi imisoro igashyirwa ku kigero cyo hasi, ku buryo benshi bahitamo kujya gushora imari yabo muri Bangkok. Iyo muri Thailand ufite nibura amadolari 100, ufite ubushobozi bwo kwigondera hoteli zimwe zihenze cyane ukaka buri kimwe kandi ukabaho neza. Utinye ku madolari 20 ufite ubushobozi bwo kwataka apartment yo guturamo bitakugoye kandi bitaguhenze. Kwese ku mwanya wa gatatu noneho tugeze mu gice cya Afrika. Turi muri East Africa kwa Samia Suluhu Hassan. Aho ngaho n'ahandi usibye muri Tanzania, kikaba igihugu nanone kinini kandi gituwe na miliyoni zigera muri 67 z'abaturage. Umugwa mukuru w'iki gihugu witwa Dodoma. Tanzania nacyo ni kimwe mu bihugu bifite ubuzima buryoshye kandi bworoshye, ubuzima bwuje umutekano. Tanzania ni kimwe mu bihugu watembereramo ukaryoherwa n'ubwiza budasanzwe nka za parike zabarirwa, urugero nka Tarangire National Park. Ushobora kuhasanga Serengeti National Park, n'uko ushobora gusura umusozi wa Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro. Ushobora nanone gutembera ahari inyubako z'ubwiza nka Unguja, aboneka inzu y'ubwiza ndetse n'ibindi bintu bya kera byo mu murage wa kera bidasanzwe. Tanzania ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bibarirwamo umutekano mwinshi cyane kandi bikavugwamo kuba ahantu haba ubuzima bwiza kandi bworoshye. Serivisi z'ubuvuzi n'ubuganga muri Tanzania ni ibintu bisanzwe kandi bitagoye. Usibye n'iki ngiki, Tanzania ni kimwe mu bihugu byubatse ubukungu bukomeye cyane, aho umutungo w'iki gihugu barizwa muri miliyari 85.4 by'idolari uyu munsi. Ariko kandi bakavuga ko mu mwaka wa 2028 ishobora kuzaba yaragize muri miliyari 136 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo nyamukuru ituma Tanzania mwigereranywa hagati yacyo n'igihugu bahora bayigeranya cya Kenya igisiga cyane mu bijyanye n'ubukungu. Iyo ushatse kureba neza uburyo Tanzania ari igihugu gifite ubuzima bwiza, Tanzania ari paradizo, werekeza ku kigwa kiri hakurya muri metero 84 cyitwa Zanzibar. Ahangaha abaturage bo muri Zanzibar babaho ubuzima bw'agatangaza bushamaje kandi bidasanzwe ku giciro kitari kinini gusumbya ahandi hantu henshi mu isi. Zanzibar rero ni ikigwa kibarizwaho umutekano mwinshi cyane, akabuzima bworoshye kandi budahenze. Kuri ikigwa cya Zanzibar ni hamwe hantu haboneka ibyiza nyaburanga byinshi bihebuje, nka beach z'umucanga w'umweru zihariye cyane kuri iyi si, zikurura ba mukerarugendo benshi berekeza Zanzibar. Nukenera ahantu hari ubutaka buri affordable, hari umucanga mwiza, hari samaki nziza yokeje neza, bizagusaba kwerekera muri Zanzibar. Ikigwa cyarangije kwigarura imitima y'abanyaburayi ndetse n'abandi bakomoka mu bice by'isi bitandukanye bahigurira ibibanza kuri makeya. Zanzibar muri Tanzania. Twihuze ku mwanya wa kabiri, tugeze mu majyepfo ya Aziya nanone.
mu nyanja rwagati y'Ubuhinde ku mugabo Anura Kumara Dissanayaka. Uyu ni perezida w'igihugu cya Sri Lanka. Iki ni igihugu gituwe na miliyoni 22 z'abaturage, kikagira umugwa wacyo mukuru witwa Colombo. Kugira mve ko muri Sri Lanka ari ahantu hadasanzwe, ikadufata nk'urugero rw'amadolari 100 mu mujyi wa New York muri Amerika. Aya ngaya nta kindi wayamaza usibye kugura ibyo kurya bya saa sita muri hoteli imwe n'imwe muri New York. Ariko muri Sri Lanka ni amafaranga menshi cyane ashobora gukora ibikorwa byinshi by'agatangaza, harimo ibikorwa byo gukora ingendo n'ubukerarugendo, harimo kukugaburira, transport ndetse n'ibindi bidasanzwe. Ibi bituma Sri Lanka iba igihugu aho ubuzima buhendutse kandi bworoshye ugereranyije no mu bindi bice by'isi. Kubera umutekano, iterambere n'ubuzima bwiza bibarizwa muri iki gihugu cya Sri Lanka, hiyongereyeho kuba bafata abakerarugendo n'abimukira neza, ibituma benshi bagerayo badafata umwanzuro wo kongera gutekereza guhindukira cyangwa se kugaruka ngo basubire mu bihugu byabo. Benshi mu bantu baragiye bagura ibibanza za Sri Lanka ndetse banemeza guturaho kubera ukuntu hari ubuzima bwiza kandi bworoshye. Muri Sri Lanka usibye no kuba ubuzima bwiza kandi bworoshye, ni wabo w'ibyiza nyaburanga byinshi cyane, habarizwa amashyuza, habarizwa ku ma beach meza cyane atangaje, bagwa ibigwa byiza cyane bidasanzwe bifite ubutaka butuhagiye. Mbere ko rero tugera ku mwanya wa mbere, reka nkwibutse gukanda like, ariko kandi niba ari bwa mbere wageze kuri umuntu wacu wa YouTube Mutavu Official, bike gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twese ku mwanya wa mbere tugeze kwa Norodom Sihamon. Uyu ni umwami uyobora igihugu cya Cambodia, nanone mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Cambodia nicyo gihugu cya mbere bazakurangira cyo guturamo no kwiberaho mu mudendezo n'umutekano, habarizwa ubuzima bwiza kandi bworoshye butanagoye ugereranyije no mu bindi bihugu byose biri ku isi. Aba baturage beza kandi bagira umutima mwiza, gusa kandi bafite imyizerere yabo ya gakondo, bagakunda kugira idini rya Hinduism ndetse na Buddhism. Phnom Penh nk'umugwa mukuru w'iki gihugu, hari ubuzima bworoshye ku buryo utakeka ko ari mu mugwa w'igihugu gikomeye nk'iki ngiki cya Cambodia. Ubukungu bw'iki gihugu buhagaze neza kimwe n'ibindi bihugu bizengurutse iki gihugu, bimwe bihugu twabonye nka Thailand ndetse na Vietnam. Urebye neza ubuzima bwo muri iki gihugu ntago buri kure y'ubw'ibi bihugu bindi nabanje kubabwiraho, kubera ko byose bibarizwa mu gice kimwe cy'isi nk'uko nabibabwiye. Nubwo ubukungu bw'iki gihugu butari hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu by'ibituranyi nka Thailand ndetse na Vietnam, ariko Cambodia nicyo gihugu cya mbere muri kano gace cyakira abantu bakigana, ni nacyo gihugu gitungira umutekano abimukira n'abakerarugendo gusumba ibi ngibi. Muri Cambodia kandi usanga hari ubuzima bw'umudamararo bworoshye kandi imisoro ikaba iri ku rwego rutoya cyane ugereranyije no muri bihugu bihakikije ndetse n'ibindi bihugu byose biri ku isi. Guturuka ku madolari 500 ukagera ku madolari 1000, uba ufite ubushobozi bwo kuba muri Phnom Penh, aha ni muri kapitali ya Cambodia, neza cyane ntacyo ubaye bitewe n'amahitamo yawe wahisemo kuguma. Kurya icyo ari cyo cyose washaka no kunywa ibinyobwa by'amoko atabarika muri Cambodia bifatwa nk'ibintu bisanzwe, kimwe no kujya ku masoko guhaha kuko bikugwa ku giciro gitoya cyane. Nk'ubu muri Cambodia ushobora kwinjira mu isoko ufite $1 rya Leta Zunze za Amerika, ukaza ufite umuzigo w'ibintu byinshi cyane birimo imboga, imbuto ndetse n'ibindi byihariye bibarizwa muri iki gihugu. Cambodia ni kimwe mu bihugu bikize ku muco gakondo wacyo wihariye kandi udapfa guhindagurika. Mu mibereho y'abaturage ba Cambodia, abimukira ndetse n'abakerarugendo, usanga serivisi z'ubuvuzi ziri ku kigero cyo hasi cyane, kandi ko kugasanga n'ikiguzi cyo kubaho muri Cambodia ntabwo kirenze ugereranyije no mu bindi bice by'isi. Reka urutonde rw'ibihugu birimo ubuzima bwiza kandi bworoshye mu mwaka wa 2025 turusoreza ahangaha uyu munsi. Mwakoze kubana natwe ahangaha kuri Mutavu Official. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Bye bye.